MCA wa wodi ya Nguni Mwingi ya kati Mutua niwatula muti maovisaa ma useseei kisioni kwa kila ukuweta ta vethiitwe na andu mathemba kisio na ala makwisililw'a ta Aithi Ngamile mbai ya Kisomali na vala ukuweta ta meuthyuuka makuite miio ya muthemba wa mavuti kisioni Mutua aiweta ta kiete wia mwingi muno na vala enenthi malasimikite kutia misio na kukoma ithekani maikia kuvithukiwa nilivochumbani niweli na mosangi. MCA Muuo na kamemekani wa andu atatu na mena mbea wa kiumo kisioni na ula vethiitwe makuoneka kisioni vathukanyo wodi-ini kindu kila kietete wia mwingi muno wodi-ini ya Mwingi ya kati na ila ni imwe kati wa wodi ile ivakanite na kaunti moto ya Tana River. Kuma last week on Sunday vena andu atatu maonekanie wodi-ini yakwa vandu veta wa mbot mena mavuti na ni mbai wa kuma kwa wa brothers Somaliland makuite mavuti na andu ni masembie mathi mevitha. And then on Monday kwacha ungeni wonekie Nguni town pakuve na petrol station pakuve na Nguni police station kwacha in the morning na andu makia muno. And then in the evening or the same Monday asioka oneka ingi itina wa petrol station kitu wa Rubis utoini wa Nzalani na kiveri kila kia mwonyo gita kuwaya kiwuni kia sembie siana siya sembana nduwa ya sembana ya ibitha. Na the following day on Tuesday mana Kuwetekana ingi bandu beta wa kamulani kana kiso na mana semba ingi. And then recently mundosu akuitwa ivuti yake nunaonekanie bandu beta wasi uno endete ngalisia mai Mutua niwaweta mama enenze mangune yuta meulasimika kwa maithekani kumana na wia mwingi kuikumbila kisio na vala ukutula muti maovisaa ma useseei kisioni kwa kila ukuweta oneti na walivoti andu ako kunua bayumo na avikia na kuikiwa mbene mbikia yu na kidu thitu within 1 week andu mako manguni meko makithekani siana sia sukulu nisiokia kwa sukulu na tuisi andu ano makuite mavuti wodi-ini ya Nguni memanza cho onokethia ni mundu mena uthu nake within the ward maina rights ya kutembea makuite ivuti katikati wa andu wasiana na namothi masokomo na namothi maundu nimo andu makwanza kwa makithekani na makuite mavuti. It is a very serious security alert na jina kunia OCS ana kunia the other officers na mea manzi ya dwano ni manenganie ni PR na musikali umwe. Just imagine NPR na musikali umwe na kuma Sunday till today bai mundu wa kwatwa akulu wa nganga katikati wa andu na siana ukuite vuti niki kuli ngula liweta motongwe eria kamba alama ya Uvungulu wodi ya Nguni maina mavuti wo mundu ungetekelwa atembea within the ward otembea masala mathuku motu kuma oyo kwa jichoko siana suizukulu otishe andu niki. MCA uyingi na ula ni wa munini wa mutongoi wala nini bungene ni wakule county commissioner wa county iya Kitui Restas Mboye aikithekana atua ya metokeni yose wa mbulili the county commissioner wa Kitui bwana Restas Mboye nena na maovisaa maku alame ground OCS yevo pena ma OCPD na askali twenda andu amotembea na mavuti mumalunguni na mokwatwa makulu metembea na mavuti niki onene ya chadini kimwe county commissioner wa county ya Kitui na wetieta mahali ambapo waona vurugu nitatembelea tufanye sherehe. Wengine tunapeleka sherehe za kitaifa, wengine tunaenda tu kuongea mambo yetu, lakini kuna kule tunavaa uniform na kuingia msituni na kufanya kazi ya kuleta amani sehemu hizi. Nafikiri juzi mnasikia sijui kuna bunduki inatembea. Hiyo yote nafikiri ni vitisho. Sidhani kama kuna kitu ambayo inaweza kuwa tisho mahali tumefika. Guripoti ya Blingo Muuo kuma wodi-ini ya Nguni Mwingi katika kaunti ya Kitui. Nilina Mosangi.